Militer Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 3 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Serangan presisi tinggi yang diluncurkan oleh Angkatan Udara Rusia di pangkalan sementara unit dari Legiun Asing telah mengakibatkan tersingkirnya lebih dari 130 tentara bayaran asing di dekat Masliakovka dan Kramatorsk, Republik Rakyat Donetsk. Kontak senjata juga terjadi di garis depan Zaporozhye. Militer Ukraina melancarkan serangan ke kota Tokmak yang dikuasai Rusia. Sementara Angkatan Darat Rusia menetralkan depot amunisi kedua di dekat Kutub Gulai milik Angkatan Bersenjata Ukraina. Secara total, juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov merilis 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2.807 kendaraan udara tak berawak, 399 sistem rudal pertahanan udara Ukraina dinetralkan. Termasuk 7.382 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. 967 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS. Juga 3.768 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.900 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus Ukraina. Dari kubu Kiev, militer Ukraina per 3 Januari melansir 750 prajurit Rusia dinetralkan dalam 24 jam terakhir termasuk 5 tank, 1 helikopter, serta 3 drone. Secara total, Rusia kehilangan 108.190 prajurit sejak awal invasi, termasuk 3.036 tank, 6.100 kendaraan tempur, 273 jet tempur, serta 270 helikopter. Wakil Kepala Departemen Operasional Utama Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina, Brigadir Jenderal Oleksiy Gromov, merilis stok amunisi Rusia dari wilayah Belarusia sudah habis. Presiden Volodymyr Zelensky bersumpah mengusir penjajah Rusia dari tanah air Ukraina tanpa tersisa. Konflik Rusia-Ukraina memasuki hari 313 belum ada tanda-tanda perdamaian. Та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Ми маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста. Я дякую всім партнерам, які це розуміють. Росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати. Ми мобілізуємо цивілізований світ заради життя. Дякую Канаді за незмінну оборону, санкційну та фінансову підтримку. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.